الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيد الأولين والآخرين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan haram Islam, alhamdulillah yari na isab kita niyo waktu na to ini waktu pagpatumtum dia tumtumihan antara na to sarta pangadjian amin mapatod na to batukon nakabuhi na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kalau ramayan makahampit kita niyong ring sa lagu-lagu nikmat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu ini yaring guru na to mulia mo hindi mihil kato taniyo sin patumtum sarta pangadjian insyaallah ta'ala. Dahin mga kasipat-sipatan mapatod aniban sin Muslim hakabuhi niya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Naroon ini amin subay kita niyo manayong marayaw kalau makaput kita niyo dahil doon mga sipat na sabot yaon mapatod na to ayaran hakabuhi na to sarta bangaon doon amin napapakaising kita amin mapatod subay na to liit ng kato insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na di na magpalugay hitok balko paburo na to kalasahan inamuin microphone bihayaon mayroon na rin din kay Sheikh Mahir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المشاهدين الكرام والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wasdem sambit dan puji berhasil hati Allah serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana keluarganya dan kepakatan kesahabatannya dan khusus di kalangan pembantunya insyaallah subhanahu wa ta'ala mengajar ini sobat sin yang ajar dan beliau insyaallah subhanahu wa ta'ala dari suratul A'raf kita untan yung mga kasipat-sipatan wajib setiap surat ada katuaniban iwan bang tani maruntur suway magpusus kita niyo mga keampunan wa Allah subhanahu wa ta'ala iwan kamaafan kanya insyaallah subhanahu wa ta'ala sa putun tani yung kisah lukis halong si Quran pagsambung laung si Iblis iwan si Allah subhanahu wa ta'ala iwan panawag tawag kana po Adam iwan na sin biariin unupad kala unuwa inarugto si Iblis Allah subhanahu wa ta'ala unuwa isabin narugto sin Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala nagparman halang si Quran بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Sebenarnya sapahan kulong sa Allah subhanahu wa ta'ala pia panjari namu kamu pagubus pia rayaw namu in kakapanjari kaniyo pagubus iyan namu in malaikat usjudu li Adam sujud kemukan Adam masajadu simujud ingkatan kamalaikatan illa Iblis malaikat Iblis in mga malaikat mga palanguan na agama Islam in sifat sin malaikat biyay tahalaw sin Quran parman sin Allah subhanahu wa ta'ala la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ituod sila sumulang hadaakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hinamon nila uno-uno na indiak kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala illa Iblis lam yakun minas sajidin. Ambut din mga piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in wala simujud kan Adam. Sumunod ayat biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk
ini pagsambung law iyan sinallahu subhanahu wa ta'ala in Iblis. Sinallahu subhanahu wa ta'ala unuta innama gangikay mo yan in wala ka hindi kau sumujud padahal sindiak na kau. In agi sin Iblis qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dahil di mga palangwa na kami Islam dua parkala in narukto sin Iblis. Ayat dua ini panagnagay ta sinallahu subhanahu wa ta'ala dahil nga narukto niya nagmari siya. Hada akan sinallahu subhanahu wa ta'ala. In hikarwa narugto niya rin di ayat ini ininian siya ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, bimakna nagtakabbur siya hasibu niya piya panjari. Dua sifat subay aniban sin aku iban sin kamu in magmari hadakan sinallahu subhanahu wa ta'ala iban magtakabbur hasibu tanyo piya panjari. In dua sifat ini subay tut aniban sin aku iban sin kamu. Karena in sifat ini sifat sin Iblis. La'natullahi alaih. In aginiya, qala ana khairun minhu. Ya Allah, labi ako marayaw din kanya. Biya panjari mo ako din hakayo, in siya din halupa. Mga palangwan ha kang Islam, in malaikat, din hasahaya. Biya panjari sinallahu ta'ala din hasahaya. In Iblis, iban sinjin, din ha kayo in manusia din halupa. Amoy ni mga palamon na kami Islam pangadyan makawatan. Dua sifat na rugtol sin Iblis in panagnaan balikan ko in nagmari siya hadakan sinallahu subhanahu wa ta'ala in hikarwa nagkakabur siya hasibu niya piya panjari. In sumuno biyayta sinallahu subhanahu wa ta'ala qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj fa innaka min as-sabirin. Wa nakaw wayroon kapatut mo sinallahu subhanahu wa ta'ala magtakabbur kaniya wa nakaw din rahmat ko wa nakaw long sikiwan din surga. Ala kullin inyat itong mga tafsir sa mga kaulama asing kita niyo. Sibu ada din rahmat atau akan din surga. Wallahu a'lam bin muradih. Tukot Allah subhanahu wa ta'ala in makaingat. Banguno to din imamu tafsiran. Innaka minas sabirin. Sa munad to sa Allah ta'ala ikaw Iblis. Din ha mga way puspa idamu. Din ha mga sibisiwi ha pangatut. Qala anzirni ila yawmi yub'asun. Tuhan, mga palang na kami Islam na ngayon siya pa Allah subhanahu wa ta'ala in pangayon niya kala namung siya anzirni ila yawmi yub'asun. Ya Allah, paabot ako paadlaw kiyama. Paabot ako paadlaw kiyama. In jawab sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya qala innaka minal munzarin. Sin Allah subhanahu wa ta'ala sa unatod makaabot kau kaniya. Allahu Akbar. Na hindi ka kita aming kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siya piyak gangan hapiya ngayon niya. Dihil kaniya. Ang pasya iniyan, qala fabima aghwaytani laqudanna lahum siratakal mustaqim. Na hindi mga palangwa na mga Islam, siyabot na isa rin katu, sifat sin Iblis, tinagin niya, Ya Allah, biyain ng hinang mukha ko, inig mo na ko din rahmat mo. Hinang mo na ko din mga sababa mahapangatod mo, piyapanjari mo. Sabab sadya ka na Adam, tinagin niya, fabima aghwaytani, laakudan na lahum siratakal mustaqim. Sabunan to, Ya Allah, paagaman ko sila, parang mo mabunto. Dahil ang mga sifat, aniwan sing kita niyo, magmari, hadiyakan sila Allah, magkakabbur hasibu tanong piyapanjari,
iban mama gagi paran mabuntol. In mga ini mga palangwan ha ka Islam bang nato mahinang ando anibantan yun sabab karna in ini sifat sin kuntara nato matampal amo ni Iblis la'natullah alayhi. Bukun hat bihad agin niya simun ayat paglangan kau paran mabuntol simu imian pa siya thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Ya Allah washadtu was dinapakgangan ko sila paran mabuntol katun ko pa sila pauhanan nila patay kuran nila patuon nila palawan nila kakitaan mo ya Allah tiuray magsarang sukog kanila. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala namaita qala ukhruj minha madhuman madhura wa anakaw sa unnaturinikaw liya'nagtanakaw layo nakaw ang pasyunuan sila Allah subhanahu wa ta'ala laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Subhanallah. Wala na siya ang mga request niya ito, wala siya di manjari. Wala na gina Allah ta'ala di manjari. Mukatun sa satun sila. Di manjari pagangan. Malaika lang si Allah subhanahu wa ta'ala laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Hisiyu-siyuin mangad kay mo. Maramo. Masasat mo. Mangad sila kabayan mo. Panasat mo yan. O si Allah subhanahu wa ta'ala la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Ipuunkuin a pinarka jahannam kaniyong katan. Dahil najib, man manusia. Dahil Iblis, sa syaitan, man si manusia. Indo mo sin kayo tu. Dahil sinayat si Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara. Tao, iban sin batu. Inambukayat walakad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins. Iban sin mga jin. Mga balangwa na araw ng Islam, mga kiamungan sa Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi ayat siyabot tayadto ka ina. Kakitaan tan yung uno naman yung kakahinang kasipat-sipatan sin Iblis. Amin biyayta sin Allah ta'ala kuntara na to matampal. Wala lakum aduwum mubin. Sin Allah SWT in Iblis, in syaitan kuntara niyo matampal. Dahil ha mga sifat hinang sin Iblis, magmari hadakan sin Allah. Magtakabbur hasibu niya piyapanjari, mamagang iparan mabuntol, mangdahi paapinar ka jahannam. Mapuas yan to mga palangwa na mga Islam, sabot tanyo, ika-isa, may tayo ni pagbalik-balikan ha supaya mikit apikilan iban bigidyan tong singkapu iban singkapu. Dahil ha mga sifat muna magmari hadiah akan sin Allah. Ikaruan niya magtakabbur hasibu niya piyapanjari. Wala nagtakabbur in Iblis pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagtakabburan niya sibu niya piyapanjari apo Adam. Ikatu mamagami siya paraan mabuntol. Paraan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhi kaupat na sabot na hindi manasati siya hamano siya. In panasati niya maraan niya kaupaapinar ka jahannam. Paghinang kau marayaw sa satun niya ko. Paghinang kau mangi paruhunan ningi ulit na kau makabalik pakarayawan. Subhanallah. Pag-ubusyan to, isiyusiuin magad, Iblis, asipat na sabot,
Papagkakaroon sila, iban sinallahu subhanahu wa ta'ala, papagkakaroon sila sinallahu subhanahu wa ta'ala, iban siniblis, hapinar ka, jihannam. Ang patumtuman ni Tuhan, di mo blame ni Iblis, at lo susumot. Iblis na may tahalaw si Quran. Yung syaitan, nagiyan, la talumuni, lumu anfusakum. Inni akhafu Allah Rabbal Alamin. Nang siniblis, si syaitan, ayaw niya ako pagsusuni. In pagsusuni, ginawabaran niyo. Sa may biyayta niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, hinang niya marasang tisadya. Katutan niyo mang kaumakad. Namiyagad ko, ayaw mo ako blame along siniblis. La talumuni, lumu anfusakum, inni akhafu Allah Rabbal Alamin. O syaitan, halang si Quran, inni akhafu Allah Rabbal Alamin. Sabunna turinak mahuwa ako patuhan singkatan ala. فالله سبحانه وتعالى Tuhan singkatan alam. Allahu Akbar. Tiyawag si Allah subhanahu wa ta'ala na ku Adam, makuha si pagsambong law nilaiwan si Iblis, si Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah, fakula min haythu shi'tuma, wa la takraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin. Ya kau Adam, o ya Adam, paghula na ikaw iwan sin asawa mo. Surga. Musin kebat ng garden. Pakula min haythu shi'tuma. Pagkaum na kamus, pagdulbaya na kamusin kabayaan yun uno. Kaum na kamuay hinara, nununin kabayaan yung kaunon. Wala takraba hadhihi ash-shajara. Ayaw ni sadyasuka in kahoy ni. Patakuna min al-zalimin. Bang nyo inisiyo sa bundan tuod na anyayan nyo na in ginahabaran. Misan na kautuan, bang kopyapan dyan sintuhan siyo na mag-ibadat ko, iwan sindi, di rahi ka taas sin darajat sin Allah Ta'ala, di rahi sabi ka nagdag sin darajat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In Allah Ta'ala masud si mahatinggi. Unin hinang si Iblis, syaitan, ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, maaf. Ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, suno niya, فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. Maaf man, turuan si Allah subhanahu wa ta'ala. Higong hagasan sila. Kalwa. Kaya po Adam, kaya po Hawa, sin syaitan. Igun in kaaiban nila. Kakitaan nila na in kaaiban nila. Ampa imian in Iblis, in syaitan kanila dua. Kaya ingatan niyo kalong niyo bang may kamuliangan. Sintuhan niyo. Karena mahinang kamusultan karwa sa lama-lama. Subhanallah. In weakness sin manusia pagkawasa na hindi makawa mo. Weakness sin manusia in pagkawasa lando tud kasuban niya. Antakuna minal khalidin. Iwan sa lama-lama na doon kaniya in pagkawasa yaon. Inhambuk pakaradyaan ni'mat di kabayan di maig kaniya sa lama-lama. Subhanallah. Ang kanda na kaiyan Imam Thawri rahimahullah, intao bang siya nabiyaksa nagtamong malingkat ang pamaramo siya mapatamong mo pa siya sin tamungon bukon malingkat
Mangikabiyaksan sin tauyan magkaon sin masarap. Manjarin mo pa siya pakaunon sin bukon masarap bukon niya kabiyaksahan. Adapun bang mudihil kaniya yung kawasa, di niya hikaig in kawasayan illa man rahimaham. Amo sadyay ni siyusyuin kiyahilan sila Allah subhanahu wa ta'ala kiyaulungan niya. Bihad to in weakness man. Kanabiha o makakita-kita ni mga palang mga akong Islam, minsan na barangay kapting sadya atau kan konsihal, pagkaluhan sin maktaw tay manghod. Pagkaluhan sin magpangtungod. Karena kawasa may nihambog din ang mga pianas at siniblis hapot na ni Adam alayhissalam. Dahil hindi kakitaan tan yung inigong hakas. Kaya na siliway pangadyan, lando makusugtod siya dan ipanaabiti sinuno na pakaradyaan. Kaya niya bang sa upa, mga panaiban mo. Dahil doon, ang painhambog na kanila, yung mga kasamutay nga, yung kata, naraig niya ito. Mabaya nila lahat yun, bangunin yung hakasan niya. Bihad to ka-effective mga palang mga nakamisa, minim magkawatan ni pangadyan. Asupaya makapamintang, inipon siya Allah SWT, imano siya. Ampa in syaitan, waqasamahuma. Simapa pa Allah subhanahu wa ta'ala, siya pahanif Allah subhanahu wa ta'ala, kanila dua, anak po Adam, iwan si kapon Hawa, inagin niya kawaqasamahuma, inni lakuma laminan nasihin. Law si syaitan, inini, nasihat ko kanyo karwa. Amuyat tulong niya yung secret, mangmayta ka huli, pasubos na Allah subhanahu wa ta'ala, maun pakahuyaon, karena mahinang kamu malakain, mahinang kamu sultan karwa, king and queen. Iman sa lama-lama na kamudunhan, kasanlangan niya. Adapun, subhanallah, padallahuma biguhu, isusuy kanila, hindi mo makas kanila, bukun bundal, puting, way ka sa bundalan. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. Nasuok nila, nara sila sa sad, narugtol nila, muna-muna, narugtol nila, ilyangan kanila sintuhan, iba, nara sila sa sad, simbiyaitaan sila sin Allah Ta'ala, di sila pasukon, pakahuy, iba, di sila paagaron, pa-iblis, sabi niya kung kuntara nila matampal. Biya sinaayat dito suratul Baqarah. Adubu mubin, insyaAllah ta'ala, in-iblis yan kuntara ni matampal. Kitaon-taon din piyagbidaan, sin-iblis, sin-ipon, sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang samano siya, bang siya makarugtol sin kasa. Bang niya marugtol, in pangdaakan sin Allah ta'ala. Bang niya marugtol in piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawakto na suok nila karwa, kimawa na sila dahon, nasuga, piyagtabon nila sin awrat nila. Habihad to na kahalan, na hindi mo kakitaan in lasa, ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, paipon niya. Allah subhanahu wa ta'ala wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajara wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Allahu Akbar. Remindan sila nagbalik, piyatuntuman sila nagbalik sila Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyawag sila, Ya Adam, Ya Hawa, bukun ka liyangan ta kamu, di ta kamu pasukun pakahuyawn karwa. Iwan iyan ta kamu in syaitan kuntaran yu karwa matampal. In bariman matan din sa lumiguan. Bangko makarugtol sin diakan sin Tuhan. Bangko makarugtol sin liyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway mo admitun, mangayo kau kamaapan iwan kaampunan.
fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod biya si Iblis, nagmari na siya, nagtakabur pa, piya ngayon niya pa, pagangan niya, simu niya yaon, amin, kaya pagtakaburan niya, pagangan niya, parang mamuntol sa saton niya pa. Ang paisipat sin beriman pa Allah subhanahu wa ta'ala, pag-ubos na doon, makawa mo pa, nagputing pa siya, kasibu niya piya panjari. Subhanallah. Laungon niya imano siya. Sipat makawa tayo rin di ayat. Muna-muna yung sipat siniplis. Nagmari hadakan sin Allah. Nagtakabbur na sibu niya piya panjari. Namagangi paran mahunto. Manasati mangdahi pa pinarka jahannam. Putingan niya kau. Madaran manghimuting siya. Putingon niya kau, pindahan niya. Indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pindahan niya. Inpiyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haram pahalalun niya, halal paharamon niya. Ang wining sifat sin Iblis. Subay aniwan sin aku, iwan sin kam. Bang marugtul in nasabot. Subay di amuin magmasukar ka mukun. Imbal iman, suway niya tayo maunin siya na laong nagsa, in siya nakarugtul sin piyanglangan, in siya wala nakahinang sin dia akan narugtul niya, dia akan sin Allah. Sabab in agi sin dua magtiyaw niya po Adam kaya po Hawa, Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahu Akbar. Karuwa magtiyaw niya po Adam kaya po Hawa, kala namung sila, Rabbana o Tuhan namu, zalamna anfusana, na anyaya namu na inginhawabaran namu, wa illam tagfir lana, bang mo kami ya Allah, di ampunun wa tarhamna, iwan sing kaulungan, lanakunan na minal khasirin. Sa bunal to, lamod na kami din na mga jumla manusia, amin halom kanukiya. Allahu Akbar. Dito ha suratul Baqarah, biyayta sin Allah Ta'ala, tiyay mahindua kan naman lagu sanjata sin Muslim, in pangindua ka mo tuan. Dua ka mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lagu-lagu sanjata, Allah subhanahu wa ta'ala na mayta, ad'uni astajib lakum. Pangindua ka mo kapo, tay maong pindua. Allahu Akbar. Subhanallah. Makawa tayo rendi, bang kita niyo makarugtong, suway tayo tayo maong, ubos mga yun, kita niyo dua. Fa Allah subhanahu wa ta'ala. I-admit tayo yung kita niyo nagsa, nalaw. Ya Allah, ampun na kami, naanyaya na yung ginawaran na mo. Ampun na kami, ya Allah. Iwan ka ulong kami. Ayat, Suratul Baqarah, Allah Ta'ala, فَتَلَقَّى آدَمُ كَلِمَاتٍ مِّن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Yampun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yampun karwa hiya po Adam kaya po Hawa. Sabab sin pangindua nila. Sabab sin i-admit nila nagsa nalawag sila. Narugtol nila. Dahil ha mga aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin paraalbiyaytaan sila, nasuok nila yung kahoy. Liyangan sila, narugtol nila. Liyangan na isab sila, inkuntara nila matampal in Iblis. Sa miyagad sila, nakaagad sila sa sat. Hadalang bihag itong nahinang nila. I-admit nila tuwan. Mga tuwan, mga rayang, i-admit nila fa Allah, sinin sila nakarugtol sa sin Allah subhanahu wa ta'ala, nangayo sila kaampunan, iwan kamaafan fa Allah subhanahu wa ta'ala, serta
Iyan nila ya Allah ini ninahinang na mutu. Naan niya yan ang mutu ng ginawa. Allah Akbar. Yalikan si Allah subhanahu wa ta'ala na ayat. Qala ihbithu ba'dukum li ba'din adu. Adam dan Hawa tuntuman niyo. Paunan itu rin kamu hantara niyo sin syaitan iwan sin kamu iwan sin iblis iwan sin syaitan din kamu yang kuntara. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. At na kamu panginlupaan in paghulaan niyo yan temporary sa jadul ka panginlupaan. Biyay kasi ng Allah Ta'ala kala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Doon naging lupaan yan, doon kamu buhiun doon laysab kamu, patayon doon laysab kamu, pawa o magtalik. May ninong kaulit hapanag na sin ayat. In agi sin iblis, laakudan na lahum siratakal mustaqim. Parahal, di aksya kan Adam pasujurun iman. Dua ray hawa di ni Adam. Manusia. Maita laakudan na lahum. Inigat si iblis, ingatan niya, mag-anak apoy ni Adam. Tumaw. Allahu Akbar. Sa bangkaw tuwan, magtakabbo, hasibu mo panjari, minsan pabiyanin ningat mo ay rumpus pa niya. Bangkaw magmari, ada akan sinallah, magtakabbur ko hasibu mo panjari, mamakang ikaw paran mauntol, manasat ikaw pamanusya, mangdahi ikaw papinar ka, jahannam, manghimuting kau, putingan mo in manusia, o siru mo panjari, laungun mo sila. Tanto niyan, sifat, subay aniban sin ako, iban sin kamu, sababin sifat yan, sifat sin kuntara na ito matampal, amo na yung sifat sin iblis, iban sin syaitan. In makautan ni pangadjian na hindi, bang makarod tuloy na nakapu Adam sin kasaan pa Allah, subay siya manginduahi, admitun niya in siya na lawong nasa, mangindua siya mag-us-us, mga kaampunan, iban kamaapan pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ya Bani Adam, tiyawag din anak ako Adam, Ya Bani Adam, kad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha, wa libasu taqwa dhalika khair, dhalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ikaw mga anak ako Adam, kita niyo, kad anzalna alaykum libasan, sabun na ito, piyaturun na muna, piyaon na muna kani, in panamong niyo, in tamungon niyo, ipagtawon singkatan kaiban niyo, ipagtawon di kaumara sa satsi syaitan. In sarayaw-rayaw na tamun, walibasot takwa dhalika khair. In sarayaw-rayaw na hipagtamong sin ako, iban sin kamu, amo na yung kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala. Magyaw na yung kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala, tanto pagparuntungan kita ng dunia akhirat. Dhalika yung damikya ng sin Allah subhanahu wa ta'ala, din nakatanda-tandaan kalu-kalumura-murahan kita niyo, makapamintang, makapangadjian, hakisa, biyayta sin Allah ta'ala, halawm si Quran, fa inna asdaqal hadisi kalam Allah azza wa jal, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Isarayaw-rayaw na kabdangan kallam, muna yung kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala, Quranul Karim, sarayaw-rayaw na pamando, amo na yung pamando, simpangho na ito Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mura-murahan papagbarakatun ka kung iman kanin, aniwan sin kita niyo, inasabot sipat sin iblis, asupaya di kita niyo, makasunod pagpinar ka jahannam, asupaya in kita niyo sumanyang hadunya, laluduwa na atong akhirah, bi'inillahi subhanahu wa ta'ala, pagkaaniwan niyo, inasabot sipat dito, balikan ko, impianiwan katos ng Allah Ta'ala, hindi kita ni manjari magmari, ayaw kita ni magmari, hadakan sin Allah, ayaw kita ni magtakabur, hasiw kita ni piyapanjari, ayaw kita ni mamaknang paran manguntol, ayaw kita ni manasaki pamanusya, ay katabit kanila papinal ka jahannam, ayaw kita ni panghimutingon,
inayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan mga kalangman na araw ng Islam, sipat subay aniban sin ako, iman sin kamu, bang marugtol hambok din ang mga yadto, subay mag-us-us, mangayo, kaampunan, iwan subay hibay ka, hado mga indo ako to Allah ta'ala, ikaw na anyaya mo yung ginawabaran mo, mangayo ko magpikaampunan ko Allah ta'ala, iwan kamaapan kanya, sabab in Allah ta'ala gafurur rahim, Allah ta'ala may ngampunun, iwan tayo mulong, ay ito niya, muramuhan, papagbarakatun ka tulad kanindong ini, man kita niyo mahinang tanya tupad dumanin ayat sa Allah subhanahu wa ta'ala, o di mamailang halapan kasi iman lasa kalipatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga panalungan singkami ng Islam, alhamdulillah, yan tunain talingkat-lingkat long kapangadyan, mga murahan, maka hampit kita nila dito serta amin matilag na to yung mga pagkaladyaan mapatot na to halian iban mapatot na to ayaran na pag-aagama supaya sadya kita niyo inilipuas longta dahil nga mga hinang amoy di hikarayaw katutan yung maanlaw ka na insyaAllah subhanahu wa ta'ala manjari kami na sinagi magpasampay sin kasila sa pakatan na minimalog ka mo hawak to ini siwuda in kaunan niya yariha lauman sinula na to iban na si mga masuok marikato tanyo rin ang mga hula ini biya sin Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapore sila long ta nag ini masih sila yan nag uukab long ta sin ini pangajian din di lokal na ito ini. Labi-labi na yung mga bangsa sintitaniyo, kauno-uno na sila lokal na kabutang, magtupa mga hula Arab, hula Islam, insyaAllah ta'ala salam doa akan yung katantan, mga katawtay mamura na Arab Islam, yung mauli puas din na pagsuport ng upa Allah subhanahu wa ta'ala, sin nakapadyato kita niyo bukti ng sarayaw-rayaw, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, na itukbal na mo dahil sabi pagsukol pa mga sila amoyin wala na montasi si hinang marayaw kamo dahil nga panagnaan sampay pa bihaon insyaAllah subhanahu wa ta'ala kami tumukbal si pagsukol kanyo dahil nga mga sila amin biya mga ini jimanji si mga tatawangan nila sin nakauna ito, longta sumagawa, wala ito biya mga dimato sabab bukon longta rin hapagkala. Sin kita niyo, amin dimandi kamo, iban sin kami diyandian, buat malengkan, wala ito na aon sabab sin di mabot kunoin biya mga ini cable, harap man ito pa amin lokal nila, biya na sin amin habo hotel longta yari haraid sin ini regional hospital ini longta amuna in tagda po simple home ini longta corporation na niya to pagsukor na mo pa amin tagda po kaniya sabi niya to piya over kato yan to ay umbaya dahil sa tapuno na sumarawa wala di mato mura-murahan insyaAllah yung mga yan to kataan di tulog pasun sinanda subhanahu wa ta'ala namin niya pamarayaw inyan kataan aun tumbas ito ang Rabbul Alamin. Demikian hati utangan sing kita ni hawak ya uni yari kita nakasiplit di sarayo-rayo lokal longta lokal si Muslim amoy yari kita amin stawer pagsukol da isa pa mga sila amin tagda po siya amin building ini labi-labi na to amin doon magtiya o longta yati uhabi ba na yati aida ito pa ng pagsukol kanila ruwa, iwan na si mga kaanakan nila kataan, iwan na si mga sila amin yari halaw man nila insyaAllah ta'ala kita niyo yari nagtanong sinjambangan ng nasulga yari hababa sina may building nila ini mura-murahan amoy tumubo siya ini marayaw sarta amoy sumampay kita niyo matupadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala narara na to imbunga sin amoy minangin insyaAllah subhanahu wa ta'ala tawag na beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lang newang kamo makatimbay dahil ha amoy jambangan sin surga na hampik kamo rin doon musok dahil ha mga
ini uno na rin ang mga mahampit niyo rin doon. Yung pagyanon din dito ang mga majlisin ilmo. Na ini ni sa lago-lago hati ko sa biya mga majlisin ilmo sabab na yari mga kaguruan na to dimirihit pangadjian din diha. Ini bukod na rin diha wala na to sumagawa nalatag na ini dunya long ta abutan sinang insuara sin kita ni insyaallah taala matimbya mga kakuyaran sing kanikatan murah-murahan amoy in palan nyo ton sin Allah subhanahu wa ta'ala in maksud sing kita niyo kataan pamaraya insyaallah taala demikian itu ini ula Melayu ula Arab iban ula Islam sampai na mulai sa pagsalang sukul serta salam doa kanila yan doon Mamlaka Arabia Saudiya haun-haun na lokal sila nakabutang demikian Kuwait Dubai Qatar doon Dubai labi-labi na to di markad sa Abu Bakar Siddiq amin wala law taring panandaan amin wala na mutasikatot na sampai pabiyaon insyaallah subhanahu wa ta'ala iban di sila mabaya mutas insyaallah ta'ala iban di sa kami mabaya butasan biya to ray sa sabab na kita niyo katanan amal iwan dahin doon lang ta amin markad sa Al-Haramain demikian salam doa kaniyo mga katawtay manguran murah-murahan paalan nyo tol kasi Allah Ta'ala yung programa sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala doon ay ninhadya patugtuhon ito bago magbalik pa wala na ito para sa namin maghatang sing programa sing kita niyo hawak yun insyaallah ta'ala kahit nadua sa tamang indua aray sa kita niyo lumamod amin pangayoon buuton pa Allah subhanahu wa ta'ala wang man kita niyo tawfiqan na katanin ang natumaraya insyaallah subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واكرم لهم ووسع مدخلهم يا رب العالمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين يا رب العالمين اللهم ثبتنا على دينك وعلى طاعتك يا اكرم الاكرمين اللهم ثبت شباب المسلمين على دينك وعلى طاعتك يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. When you're in addiction